Mezinbûna zarokên Daişê yên ku li kampa Rojya Dêrkê di nav jinan de jiyan dikin bûye metirsiyek mezin wekî ku rêveberiya Xweser bi nav dike. Bi taybet piştî ku hatiye xuyakirin ku ev zarok ji aliyê jinan ve têne bikaranîn û zewcandin. Da ku niv şênûyê Daişê winda nebe û zarokên wan jî zêde bibin. Hevserokê kampê Reşîd Umer ji bo dengê Amerîka diyar dike ku kampa Roj wekî mayînekê he û wan zarokên ku nû ji dayika xwe bûyî li nava kampê dîtine. زواج مبكر تشتكر مثلا هيك تشون جواد زوجين حتى نافوادا مثلا دزارو كان انا دزارو جي افبريا ده هيفا دزارو جي تشيبونا دو فتره ده مثلا اغتصاب جي دهاتن تشيكر وقال هناك جنجي هبون دهاتن قال هدكرن دغوتن مثلا كتشد ما مزن دبن افزارو كدانه تعديل وادكن Digera me de li nava kampê ya ku ji ber metirsiya wê ne bi hesanî her kes dikare derbas bibe mebdehan zarokên Daişê yên biyanî dîtin. Ku rêveberiya Xweser dibêje heta wekî roja îro ramanên tundrew ji wan dûr neketine û gelek ji wan perwerdeyên Daişê di nav konan de dibin. û ji ber zexta ku ji aliyê dayîkên wan ve li ser wan pêk tê, ew li hemberî hewildanên başkirina nêrîn û ramanên wan rawestin. والله مدرسة كلها كفر يحطون أغاني محمد رمضان. دبستان حمو قاورتية ستراني محمد رمضان جمرة بيدخن حمو تشتين وين نباشن از ديكارم في بيجم بلا نخوشخانة جمرة وكن تيترش دبستانا Umer diyar dike ku zarok ne tenê ramanên Daeş di nav konan de dibin. Lê ew perwerdeyên şerê kolanan û çêkirin û bikaranîna çekan jî dibin. Ji lo majinên Daeş di hemî deman de bi hêvîne ku dîsa wê dewleta wan ya İslamî vegere û ew xwe ji bo wê rojê amade dikin û zarokan jî li ser vê yekê mezin dikin. نبيجن ساعات شهر صبي حتى هشتي صبي بروردا خو ايديولوجي ديتن رجاء إيني مثلا خطبه دان خطبه وحموسر جهاتي بو حرق سيفز جمعنا حرفيزه كده اميرك شخور عيار كربون حتى هناك زاروك هبون مثلا او دهدداندن حتى مثلا فترك شبو حتى نتشو المدرسيجي سروي اساسي قلم ودفتر درج الي سوكا فاكين بون هاتن سكناندن اجبر افزاروك التحاقي مدرسه بنج ايديولوجيا داعش بشكل بدور بكفن شكو ايديولوجيا اساسي جم ديا خد بن Rêveberiya kampa Roj dibêje ku wan navendên taybet ji bo perwerdekirina zarokên ku dighêjin temenê ciwantiyê ji dervî kampê vekirine. Da ku dûrî ramanên tundrew yên dayîkên wan bibin. Lê ji ber derfetên kêm ew êdî nema dikarin navend nenû vekin. Hewcedariya wan bi piştgiriya rêxistinên navdewletî heye da ku ev yek pêk were. Nexasim ku her sal ev zarok mezin dibin û metirsiya wan zêdetir dibe. Jîro Mîtanî, dengê Amerîka, Dêrek.